sahamba ngo-12 bekumnandi ngingamanje seyifikile mumbe yami seyifilile zimudriba njengepayipi kubo zami seyinekile suka mbani ungaze nengozi phawu phapha mina edlozi kaze ngihaya ngathi ngisewidini fakazi wami uhlale sewidini spini ivili mase kufika mina mase kukhona mina kumele kuphume nini domzeni sanda ukukhomba mina mase kudiwa ikhomba uthanda ukunika mina khabi zami ngingena gcwalisile sifika khona sifika namasini mina ngeke bangigwiza mina ngeke bangithini sifika ngo-12 PM sahamba ngo-12 AM sifika ngo-12 PM sahamba ngo-12 AM imini sabala indawo ngifuna ngetiya ikemizisho nginduthi kuze ibura nepiya speed feed 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 lento saqala ngo-12 emini lento saqeda ngo-12 ebusuku lasikhona kuspini ibm intombi zifuna ungidiye gas lami mfuna uqala driba mina namagenge buka manje imali igcwele senembobo namabhek ayiphela manje senginkingi mina ubaphethe umphathi usalwa iking elokishini mabengiza ngiphenduka iqhawe laksididiko zokuhlaba noma esitebheni lomfana phela umhede bathi njalo ngifika late jona ngifika vula igate lima ngiyakhuza ungangigibele ekhanda uzovuka usuthima uluthulu usubandayo ithina masifika basivuma ngekhanda masiphuma nesaka basale bekhaya mama ngisaphinda ngabuyela ekhaya ngikhona kumnandi ngibashaya amakhala usuku nemini kuspini amathaya ezami nengane zibaginya ngothaya sifika ngo-12 PM sahamba ngo-12 AM sifika ngo-12 PM sahamba ngo-12 AM imini sebala indawo ngifuna ngetiya ikemizisho nginduthi kuze ibura nepiya speed feed 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 King, guys.